Andrei oa en dro da nilis a d'ar veret. Ja. Da houde bet deus laket traumioket a raset tre ar vein a rao. Mestra, a voger se yu din an... Andreas ja, Andreas. Jo kemet ar bek a pen da penuela da mogeral evet e gwelet. Ja. Ja. Hag amañ me choj pe don o ti dreza an traoù ten an treaz kuit, me choj pe bez burzut oa bet evit domni gwelet neuze an nen ma. Kavet an nen, Ja. Hag sel hag ar vein ar bili ober an traoù hag tortet et amig war gore hag et amig rouden a bep tu vid an dour da rul. Andrei a di jolo tout poen an treaz kuit. Andrei zo bet di joloet gant eom pe gure... Oui, e blavechou da zul met de amman eo pet an etiker da houde gant ar edo a c'hant da labourat da zul da houde merde eve hemai o gada o tena an dal gant an tiker an ogre gant an ostil bras an ogre l'er marelem ober eb danger me an trao birn e mose ze kreg a tu da yul vat ja. Ja. Hag neue amman neue davant deus an ilis sanset da presbital quoi. Presbital oa kis amman bihan hag amman neue en toul a bep tu rouden fos. Chomet eo brao, Baz a c'heier e eus gwelet an dre c'hwi, non? C'heier ar zaoud hag a c'hezeg a mein e mose. Aon deus l'er ed am eus gwelet. Tri dam e mose baz am eus krao. Vamos da la cadastro da rul da. Hag amañ e mose, amañ vez stanket ie da viret deus an treaz a zon amañ, tu vois. Ga mein vraoù zo ket mein benerez. Da ti kreda loden oa freuzet dija. Ha da houde amañ an dour a rulie kreda baze a dour ne barsk. Amañ da ket giz me cher bez a stanka. Ha da houde neue mam sanset e barz a pez morvat ar presbital. Pegur a person en oa lavaret ranket em eus kuitad ar presbital, dekloaz a rao, pegur goloet eo an ilis ke jamant hag ar presbital, seti oa ed a jom en un tial. Ah bon? Ja. Amañ o pospital? Ja, hag oa maner bihan matre ar maner loden deus ar maner brasor matre l'er met oa chapel e pen kentad a houde eo bet gread, eo bet du elead marvat pegur an delechou amañ e meaz, a zo stak, an edeo bet savet a houde, ga mein benerez da hemañ er bras, emañ zo giz ar palatre da prenez prenez bras. Enez davant war leiz, ne kreda eo bet du elead pren zo bet, da gas an dud war leiz. Gada et amik seminal ie war leiz. Unan brao zo ket mein vrao, a rede zo. Ja, hag a be stanket e goler eo, be stanket pep traket ab da peteg a poent diver, neus dal henne met et amik ti amañ, quoi. Ja. Ne ar mod eus enders an da louzal
Lortu d'entrée, ça rentre au motega. Ja. Dan avelo ama, quoi. Oh Ja. là là, vajan. Ja, ja. Mais hij is wel de nauwschoen, hè. Hè? Komt dus, hè. En Ja, ja. riske bede vische armor ton allemaal. Oh ja, ben we niet weer goed hier gos. Ja, ja, kan los matre, oké, ne me devi cher gualvor, mais ba amam ba hanuel me mesramam ba leer votre ugen met uelder, uelder ide. Ah ja. Ja. Ne rayer bede da NB. Ben eo loden as ook antreas an nawen, men dal is beguduar ga le na veine, juste un beguduar ga c'est une orneke de vraiment juste Khoas. Amor, zo jusqu'à drinken. Ja. Hij maar 300 meter naar wen, hè? Mas be mera garielat me sa da hul. Ja. Ja. Amma je me neme bete gaiwa, me change meus. E be hegwelle de André nemeken. Ton eme asta Andreas. Agama wa golot pendabe. Ja. Ja. Agama est amik prenest, hein, colère, te trace bete. Stankadie, de manière bien oa, comme arvat, de la presbytal la hude. Agama armé en oalet. Agama neve is een stoelu, hè? Hij la queda khwalen no, a nolen, ja. Ja. Agile zo best stankade. Ik dis je me sers. Ja. Agama, peut-être elle queda. Andul. Ja, ik zal he mogede dino. Ja. En disco. A peut-être hier daar in een braas, morgen à hier. Skilfek. En disco gandul. Ah, we hebben de hand. Le sanne de mos en disco gandul. Ag da le sanne wa no Jesus Christ ag en disco gandul. Braas am morgen da on bazam maneri ou ma uelo. Das ist kregi an andul. Chez nous. Ja.